yang membuat pasukan dan begitu Rasulullah SAW atau walau dan Aisyah terpukul mundur dan Rasulullah terluka parah sampai kegerangannya jatuh. Satu dan paman Rasulullah Hamzah meninggal dunia dan 70 pasukan Ansar dan Muhajirin meninggal dunia wafat di lereng Bukit Uhud. Kenapa hal ini terjadi saudaraku? Karena ada kelompok yang antara 78 orang ini dan tidak patuh pada pimpinannya dan tidak patuh pada pimpinannya. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan pimpinan dan petunjuk selalu bersatu dan calon penonton yang akan menyaksikan laga PSM Makassar melawan pemicu maupun provokator. Dan mengapresiasi kerjasama bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jogo 26. 26 não tá. Não, café 8.
Ada teman selesai. Iya, cuy. Di mana sih? Iya, Mas. Ini ke depan. Langsung, Mbak. Depan aja. Jelek. Siap. Now, guys, we make a great season. The sacrifice that we make, play at home, come from Makassar, come to Parepare. Pengorbanan yang kita lakukan teman-teman, bahkan main di kandang pun Makassar, Parepare, Makassar. Also the supporters come to Parepare to see. Juga supporter melakukan hal tersebut. See, last season, who stay here have difficulty. Yang musim lalu ada di sini, kalian tahu seberapa susahnya kalian. And you know better than me, it's total different to go to a match, fight to something up, and fight to something go down. Total different. Dan kalian tahu bedanya. Bedanya jauh sekali, bukan? Kalian bertarung di bawah, sama sekarang kalian bertarung untuk memperebutkan sesuatu di atas. But you make bad sacrifice last matches last season, and you don't go down. Dan kalian buat pengorbanan. Pengorbanan itu di musim lalu, di pertandingannya kalian, pertandingan terakhir, yang kalian tidak turun ke bawah. Now, I asked you, was here last season, and the new players that make this kind of sacrifice that you make on the last matches last season, try to make today. Saya minta sama kalian sekarang, pengorbanan yang kalian lakukan untuk mengangkat kalian dari jurang degradasi kemarin, tunjukkan hari ini, pengorbanan yang sama. Guys, this is amazing environment. 3 days before the match, already supporters buy the tickets to be here, to see you, to support you. Luar biasa loh ini. 3 hari sebelum pertandingan, tiket sudah habis. Artinya apa? Mereka mau datang support kalian. See how happy you put the people. See how happy. We come from the hotel to here. It's kids. Kalian lihat seberapa senangnya mereka. It's women, it's men, it's old people, it's young people. Everybody say, hey, presidente. Mereka sapa kalian. Bahagia. Huh? You see? Come on. This is amazing what you are doing, man. This is amazing. Luar biasa teman-teman. Ya? Now, guys, today, this is a game. We can lose, we can
can Kita draw, bisa kalah, we menang, can win, atau draw. we don't know. Kita tidak tahu. We must control our emotions, Kita harus especially with the kontrol emosi referee, kita, terutama sama wasit. support our teammates always. Okay? Selalu support, dukung teman-teman kalian yang berjuang di lapangan juga, saling dukung. And guys, we can lose, we can draw, we can win, but we must Hasil feel apapun. when finish the match, Tapi we give everything. We habis give everything. pertandingan tidak boleh We ada must give kesalahan. everything. Now you choose what you Kalian yang want. pilih. Now you choose what you want. Okay? Guys, we began the league with our aggressive, be tense, be focused. Guys, today, it's not 200, it's not 300, it's 1,000! Let's go to pray! Ayo, di mana?
Siap-siap semua, kita akan bersama-sama. Tuhan, karena hasil yang telah kita dapat lagi di kandang ini memang betul peluang banyak kami buat sekali, tapi itu karena lelah atau pertandingan karena mungkin terlalu berdekatan. Tapi Tuhan, apa yang pelatih kasih buat kita selama beberapa hari latihan, kami boleh praktekkan di lapangan, dan gol pertama betul dari hasil dari latihan kita yang diberikan buat kita. Bang, ada pesan-pesan untuk supporter PSM yang sudah datang, Bang? Ya, itu supporter salah satu motivasi buat kita sekali, karena pelatih selalu kasih motivasi 3 hari sebelum pertandingan, 3 sudah termudah. Pelatih bilang usahakan mereka yang terbaik, kalau memang mau menuju ke target yang kita inginkan harus berjuang mati-matian di pertandingan ini. Inilah anthem PSM Makassar.
Mario, pelatih, ofisial dan pemain dalam pertandingan. Berdoa, dimulai. Selesai.